Carly tangkapin rong BP Chiki Mohamed pen second running football championship angdung kiti ajay mek kidengpon. Kanya Bear rong along KSA HDP branch lapen Dilai Police VDC atum chingrum siraki kichoke ong parpik lapen arta kawepen pinan ke doke ong aputhak chirok tokamay kang nipon. Kanya Bear rong along KSA HDP branch lapen Dilai Police VDC atum chingrum siraki kichoke ong parpik lapen arta kawepen pinan ke doke ong aputhak chirok tokamay kang nipon. Ni phaike barni chitia chiklo inquiry resi Borjan constituency ke parlo HDP number 1 Kanya Bay Upper Dilai LP School along por phaikre sia pormalom Karbi Student Association HDP branch committee Lamding Road aro lapen Dilai Police Upper Dilai Village Defense Committee VDC atum chelang siraki kicho ke bat pig lapen arta kawepen pinan ke doke ong aputhak rong rup kipa clergy aphan rong asar lapen SGB Dorsing Bay rong troxy rong asar lapen rada tum chingrum pen non lom ove kimia toma phan raki pen arta kawe pinan ke do pen kachere nangji mate kachepa hello nangji aphan me ingni ponlo labang so mai long mai chepa hem phupon Thomas Bay KS HDP branch committee mai phu Alohisar Poman penang chetong dun Dilai Police Station along OC Nitul Soikia lapen Dilai Police Station along VDC committee tum adun thu phapang jang pen KS Ebokojan District Committee pen chun bang disoitoron adun thu mai phu sarmen tiso lapen KSA inglong Phobogojan Regional Committee chun bang nobin rong pi tame chetong dun Dilai Police OC Nitul Soikia pen tame pinangan raki pen ko an kachiri nangji lapen ko an kana hok aputhak maya long than ponlo lapen 24 hours tame jong sirong along raki ki jora tum theklong putinang birtanon putaning je pon lapen desoitoron KSA Bogojan District Committee chun bang hin pen tame pinangan raki ki chopen kachiri nangji lapen asona lam than ponlo labang so mai long bang pharo so sirong arada tum chetong dun si mesen pen mai pachun ponlo Dilai Penang Kilo Birta Hemari Bay News Tech Report Bay News Prangsi dong pa siya lo dia party lapen itong angsong pa na chetong dun Bogojan District Committee Secretary VP lapen members tung lapen itong HDP Head Branch Committee atong pan lapen katsuro kang tung do itong mga rong masora tung dat VDP di mate Kanya Bay nong wan long kibi program lapen Upper Dilai area tung akan berat tung an dan GB atong han kita curug ke Prangsi ke pini program lagi la pulon itu awareness program se deng lo ni UPC like people sin non lom drugs sai increase rate lo ma people sin drugs ki entu ma phayang pa rate ma ko than chimum lo amben koson se pajok jima la than chimum lo amben koson ti rong ke do ke thak nang jima koson se pajok nang jima lai se than lo ke bang jilang ani na tum lo koson thak program iklem ponji phan ning hang do nu tum ninge hang do la pen tum klem bom lo ni tum la dak pen lang dam te lo dak ke hong thom ne do sia trend do prang tum klem lo rong village visit tum klem do educational tour ko he la ke hong thom lo dak nang chok prang ke prang si ki cheng ke dak Kanya Bay ma si cheng lo Kanya Bay nong wan si cheng lo so pen dat dam lo rong pi rong phoma rong dam lo non akun nang chi wang tu dak Upper Dilai area tum an tum hase hang lo rong pinang munit apai chetong la do like 200-300 munit do la da chetong don pen OC sar nitul sokia la chetong dun alang li ke OC lo Dilai police station pen Baksa program TV lagi itu dat lepas sontak kali KSA lah pen itu Upper Dilai HDP dengan government CDP panglah penilaian lagi dilihat ini ada presiden atau si HDP yang panglah sini tu ini bangsa program TV long lagi nita ning arong pig lah ada yang ni tu bangsa program long cing saya lagi mana bangsa track kohonu pangai jate la Upper Dilai area mai pabrik dat tupan sini tu ni mata panglah nasi dak cing sai pen ni alam thi sikru se kong pon lo mana rong alo but school boundary pen kata te bok het or ke jora dukan pini lason do time ne na tame laha dukan tame ni tu notice hang si bon pen alang tu pan pom apa do de ja pan bori pom asin lan than pe Carly tangkapin rong BP Chiki Mohamed pen second running football championship angdung kiti ajay mek kidengpon
Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo Hongkram Pathu Aklam Malong Chiti ni phai kep bom kuruar ni Karlitang Kabin Rong pipi Chiki Moamen pen second running football championship angdum kitia jai mekedeng pon. Labang so kapathu pon along ka Chipatir pipon lage Hongkram Adorso Sport Club hin pensi. Chipatir pipon lapen di hinamo ka Chipatir pipon lage Karlitang Kabin Rong pipi achikle mate North East Karbi Life along ki klema bangphu longki rong pi. Lapen labang so angdum kiti pon along man peng Kithepen kacetong do na ke hai mindar kiri rong pi advocate Hongkram Sorkari Gambura ke hai long kiteron Hongkram Adorso Club President ake hai Robi Singh Senar Hongkram Sport Association President ake hai Bor Singh Teron Vice President ake hai Bida Singh Terang Arkoi Senar Khor Singh Senar Horen Terang Khonsong Teron Asarthe lapen Karlitang Kabin Rong pipi apiapo lapen achikle bang pli lapen aning pi martum chetong dun Alang litum phan Karbi poho pen archopon si ajay mek ingsamjin pen pachun pon. Kidam tang aningkan 2020 arkoi chikloni phai 19 bom kruar ni Hongkram Khon Singh Teron amikar rarong pi lapen kadom senar pia sopi aki BC Karlitang Kabin Rong pipi labang soper the penche osi api apol achikle bang pli lapen aning pimar bangge thomatum phan cheka kangnanglo. La silapuana da chikle lapen apia po tu mathasi kai ke kereng adver ason per the along amen padover nang pu mathasi chikimo amen pen running football championship kapathu kidam tang 2021 pai pai chikloni phai inkoi rahiniar ni sitame kecheng siang ding biponlo la son si non pininga bang sitame batai hinia pharman Karlitang Kabin Rong pipi amen pen puthot second running football championship aparman sitame ingsamjin pen pathu ponsi angdung kitiar ni sitame ingsamjin pen pachun pon Labang sarang dung kitia long kacipate pon lage vothat langso academy la pen Hongkram mang bong chedan pon si vothat langso academy atum goal 3 pen chapahai pon si ajay mek ingsamjin pen pachun pon. Dongka mukam penan kilometer Sanjeev Inti News Tech Report Pay News. Ini tumahin pen kan joro la nasi kini labang so kacitong ni ko asay la pehla jadi itu tum kacing honai tum makhelipi kabin na peti alang ni Karlitang Ini angin ini orang yang berkatakan kecok ani masih ini kecok ni loh masih ini tu abang so alang itu pun guru rete udah alang itu laan akhir semua laan atau kali pen kami alang itu ning kami pen abang so apa kelan betul pinai tu masih ini tu ahin dah Hongkram Karbi Sport Association President ayun kan makachini kan se ini tu malang itu kan on sitame ini tu nang plan pidun po ban ini tu nang cepat dun po walang itu kan ini tu kuning dulu akan sana kasalang itu ta pesan korhur kapathu ba nang sebi ini tu kan ngaku pon itu tidak joroban di botalang so pelapan ada Hongkram pelapan masih nah ini sih kan ini ada yang sih